Namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Lalam of course avuye kam gagashi man namsayiko ngomishitoko isikusuka man and then I'm of course itakhetela hikokwani Africa yamtata man. Yeah, so as you remember previously updating kwala vele la isokudlaya gagashi namsayiko gagashi zakombisa ti-assets ta yena ku ina yini and stuff like that. Msayiko azahetela kombisa timhato ya bifa gagashi ku ri la mhani wakwe and stuff like that. Recipe of course avuya kombisa swona and stuff like that. So mhaka of course anga hela yi tlhela ya continue. So gagashi of course a ta clarify timhaka ta 2.5 no yaka robe that sa tweni ku irinda sure. Bakola vanhu va vona ku tikomba ku mara xin'wana xi vulavula ntiyiso mi ngo xizondha ni lava ku ta twa what's so ntiyiso about it, then ni kota ku hatla ni mi hlamulana na ku ya ntirhweni va ku umeka sense ka ku n'wi nyika 2.5. Okay, ni kombela u ni yingisela kasi va ri mani loyi Sheila Vongi n'wa Joyce ne ku na Sheila lava nga fika va tsala e comment we va ka fika kombisa ku ka 2.5 yintsongo a nga hembi and stuff like that. It relates to something like that. Yeah, so if fika hi hlamula hi ndlela leyi wa gagashi va ni mukisa kha kume 2.5 sure. hayi khomisa one fonela, I mean event organizer we inhlambi Sheila one fonela hello Sheila kunjani mfukile kunjani a ni kombela inbox 17 vhiki leri taka kumbe ni kombela hi Saturday inbox 17 ivi mi ni hlamula loko hayi ka beda sweswi a ni nge swi koti ku nga ku buka maybe the business is not doing well ni nga any reason ya ku maybe the business sweswiwa a wu le ka tiplan ta mina but it's so rude ku ni nga swi vekisa xisweswi no ku kombisa a wu le ka tiplan ta mina a no way ko wani swi tivi no la mali ya ku ze kwini mo nyika yale mi nga ta kota yo yale mi nga ta kota yo mo nyika le mi nga ta kota yo ale loko hayi ta swi vona vhiki leri taka ifona nakambe Sheila ifona la maswiti mi ni rivalangi na loko xaku na budget swi swa ku swi lahansi ngopfu no lanchi munhu a mo ni ndlela petrol yin'wana na yin'wana mo nyika 2000 kumbe na mahala ni nga ta okay mbilu ya mina ni nga munhu wo twa vusiwana ni ku a swi na mhaka ke ta dlala ni a ni ta vona ku ni ta ku nyika mali muni fona nakambe wa minharhu mi lo ni rivala ntanana no kombela no loko a send account ni chela I'm not chela 1000 kumbe ni cheli 500. We didn't talk anything about money, the figure loko chela 2.5 hi mina ni nga wrong kumbe we nga wrong. So Sheila, you must use common sense. The other one ma hi chicha futhi hi veka hi ndlela yin'wana na ku fonela mi ni fonela we mina is an event organizer Sheila kunjani mfukile kunjani a ni kombela ita 17 ni khome 2.5 chela ni mali ya leswi sweswi no mulo na mundzuku ni nga ta kunene ni nga sungula mundzuku ku cina chela sweswi but hi mene nga wrong kumbe we nga wrong. I think you can do better you hleketa. Okay, I sungule with that first section you nga robe the artist hopefully ni cutting that section because she bulls in hlamba gagashi mi swi tivaka. Yeah, lo hi landza kwala gagashi do actually make sense. Loko ri yo phone kombela kwale na we i kombisa timhato ingana free hi fike ngiblema njhani gagashi yo kombisa wena and then gagashi a capitalize kwala no hi nge vuli ku hi fike blame and the case leyi twala ku fana leya psychology vele ku psychology na yena la a ku ve na ku kombela ko karhi leswi gagashi a kombisa ku xiswona la because mi nga tlhela mi maka his words la ku kombisa timhato ku ya hi yena la psycho a nga relevant ka side ra ye so a nga ta tsakela no va a kha n'wi buka ma yi vona yena mhaka leyiwa so yi fambisana kwala laha gagashi initial swa kombisa swona kombisa timhato hayi
a va kombisini ku va ta free, and then yena compensate hi mhaka ya petrol. So yaleyo ya twala, yaleyo a hi vula ntiyiso i mhaka leyi twalaku. A ku ze ku lwela hi ku yimela munhu hikuva hi kha hi yingisela the matter, hi kha hi yima na mhaka. Okay, ivi hi suka ka that section leyi yo buka leyi Gagash ku na 2.5 ivi pfumera na wena, se hi n'wi blame njhani ka why i pfumerile? Yaleyo hi leyi yin'wana va ku kha ni blame ti-artist fana vo Shamakhombo na vo Cool B minkarhi leyi a va n'wi holovisa, mi nga ma hleketa ni mina a ni nga yimi na vona because swi ta njhani wona i pfumelela that amount even then se later on i tlhe i complain. A wu teka la yena a wu fi nga tekanga hikuva a wu swi vona hoku yi ntsanana. So kwalano ku va kha ku blame yona artist yena Gagash na i va khala ku capitalize kwalano obviously, i va khala ku capitalize. You see, no twisa ku tindhawu to buka ti tele, mana mhaka ti va ti kha ti tele. So yena yes, yena va kha benefit ku ri ku benefit yes wa benefit i va kha tirhisa miehleketo ya yena. So na artist yi va yo pfumela tindhawu to buka ti tele, ti tele swo boha ku yo ka ka Gagash, but yes I do agree ku Gagash a buka ngopfu vanhu, but swo boha ngopfu vanhu va ngopfu kwale ka yena ntsena, you understand. So yeah, so mhaka kona of course yeah yaleyo hi nga yi vekerisa xexo and stuff like that. So hi nga suka ka this section, yeah hi kha hi ya ka the second section yo va a kha responda to Psycho. Sure, artist i ntlhambi leyi ni nga tshama ni yi roba, vula ntlhambi leyi ni nga tshama ni yi roba, kota ku ta humelela hele a hume na moya a ta kumbe na n'wi roba, vula a ta va ti ri khale tinhlambi ti tini na ti ku na roba. And mind you, a ku na munhu loyi a nyikaku ti-full amount ku fana na mina. I need to short deposit. Those who have been booked at 17, they will tell you, I don't do the you can't tell me. Munhu kota ku nyika deposit a ku book at 2,000, a ku nyika 1,000. It's only me who paid full. I pay full amount. You can ask Benny Mangan, the president. You can ask Dr. Josh Riman. You can ask Mr. Post. I don't jail. I need someone to deposit. I don't do deposits. Logo kuri ku ila 20,000, sana 20,000. Logo kuri ila 10,000, ila 10,000. Depending on which one is away. So logo mo kuni roba tinhlambi anistu nuvula. Ntaba roba yi. Bana man, last 17 ku amali nga tsara ku liya tinhlambi le iya yini le. Akuna mali ya tinhlambi 17 ku amali ya tinhlambi. Me wish I just tell the boss release amali ya so yi kota ku rana sweswo so, and na yo mali liya it's not like I don't account. Loko ku va ku release 20,000, let's say for instance chavi futhi at least una like ra kota ku na nkomba no ku vona swi ku release mali ya vhiki leyi ya rindi ti baku ya ti budget. Loko va ri swona mina kota ku lwana loko yi nghena mali liya a yo nghena misala va ku wi ama send proof that side. Loko send the proof besides swa ku send the proof, loko ni send loko swin'wana swo tshika swi nga fambangi kahle, I need to account ku why ni ku release mali mara the business yi ri hansi, why ku release mali ku nga vangi na service. I need to account. I think this section you know some sort of repetition because already I think I covered the live and the live talk with the but I remember him talking about that. So I swa twisisa mhaka yi twele loko khi hi languta hi side ra Gagash na leswi va hlamusela swona kwala na is a businessman, artist va yo pfumela nge n'wi blame in that way. Loko artist yi komberini he has a right yo yi nyika any amount even if ku ri ya petrol. But these men can afford King Mata all the way from 70. That's why you must use common sense. If you say I can afford King Monada all the way to 17, what's talking to say Queen Monata? What's talking to say Queen Monata? I wish Steve. Kaka entertainment kuna shop sustain the relationship. Kuna just recently King Monata for nothing be there chababla na cha. Attach is through chat. So logo inga swi tivi iri kule na swo. Loko I vona ku ri na ntlambi leyi kulukumbe ku ri na makhadzi iri teke mali ni ka makhadzi a ni ri imihleketo ya winaro. A wu swi twisisi swi leswi tirhisa ku yini ne? I relationship to karhi na vanhu vo karhi. Un'wana wa ta munhu ku makhadzi ni kolota gig. Ni kombela u ni nyika this much and then ni ku nyika yena. So we twe nga ku teka 150,000 ni ka makhadzi. A ni ri a wu swi tivi a wu le ka entertainment nge swi twisisi. You must open your eyes. You don't know those things. Like Jimmy's or ola ko masa beef song niriyini maspan nir aw you miss. When I read
nga chuwanga ka xibeef ne. Okay. Va ri muhola 40 per week, is it true? A hi ntiyiso sweswo? Hayi Gagash n'wi voni ku a nga chuwanga beef a yi huma hayi impela misako yi busy na yona yi busy swinene because yi vuye yi tsala this post life yi kombisa timhaka ta ku n'wanamalaji madlala wa tshwa a xikarhi ka vhiki wa milomo ya madingo ya ha ta heta mhaka lero ze ni twa madingo ni ku ze ku tsala kun'wana I think I think was he indicated ku loko ni ze ni twa ku madingo na hleka 90 something out of 90 something percent something out of 100 ya kona I do agree mhaka leyi ya madingo leyi i rito rin'wana ro mi kuma ku ni nghene ku ritwa ni to ni nga ni ri twerini ko dingo na ha ri ntsanana primary swi khale se loko yi zivula leyi madingo swi hetela swi ni hlekisini ma so hayi ko yi busy psycho yi le studio as you can see ku busy swinene a xi kahle na studio lexi a yi like xi modern kahle you can see maybe na khombene ripendo hi khale ya kahle na the floor na yi tlhe yi mbala white yi matchana la swi sasekini like the setup is good yi tlhe yi ya kambe na xikipa yi nga mbala n'wi kombisa ku busy swinene it's a different day yi tlhe yi ya hi rin'wana siku ya swo ti komba it's a different day yi tsala ku twa mugayo wa mukhondo loko u fuwa hlolwa va ri tsemani leve yaleyo misayiko kwalaho ku busy na xikipa xi mbariwa ni ku busy swinene as you can see le studio le swi komba na ku risimu ri nga ri helini because la swi komba na ku a ri ku koma ri ku tlangeni musi xe lexiya na ka ri ku tlangeni na embe na pause nyana so ku busy swinene so ta hi kha hi vona leswaku of course misayiko leyi yi khomele yini kwalano ku ta va ku ri busy hi leswo okay even then very kid one Africa me ya swa ni hlekisa but it's a good initiative as you can see hayi kwalano one Africa hayi sungule business ro lombisa mali as you can see kwalano ya lombisa from 100 rand to 5,000 rand with 50% interest as you can see kwalano the requirements ku laveka 3 months bank statement na payslip na ID copy as you can see kwalano so hayi mhaka kahle ngopfu kokwana Africa I'm congratulate in your business hi sunga heteli na hi misawu nyana yi kha yona la hi tona na yi tiva vele sure Hey, guys. La ku hlamula lavo ngo business ya mina business ya straight a ku na mali kasi va swi tiva ku va la ku ni roba mali ya mina sweswi guys my one lewa is 400 ni ya chelela munhu a nga tirhisi account ya mina leyi ni tirhisaka yona ni ya chelela munhu la Dobsonville Mall ya ni ya ku n'wi cheleleni la Dobsonville Mall ni nge zi ni n'wi posta kumbe yini hayi kho na n'wi tshemba a nge endleli mistake na n'wi tshemba so kokwana Africa mi nga ni zamanyana i Fort Clipper nyana swona ku hayi Fort Clipper yi kona vhele mali hinkwato kona guys ma vona it's Fort Clipper leyiwa guys mi ya ku n'wi cheleleni a ni ta va ni n'wi sendele hi account so a nga veri leswi a nga tirhisi account leyi mi ni tirhisaka yona so a ni lavi ku va ku ri na problem ma vona so swa ni olovela na mina ku tirha na vanhu lava ni va tshembaka guys hayi ku mali yi va yi nga ri kona mara tshembo mata loko munhu a lomba mali guys u lomba ri serious so loko a yi vuyisa munhu hi fane hi lwa no I don't like it guys ya ku na ma traffic lana lako machorisa endla business yeah that's an endla ka life
lava swona ku mi swi vona ku ri swilo swi kona guys ma yi vona Dobsonville Mall a ni zangi ni tirhisa hambi ko va litara ni zangi ni yi tirhisa ku fika la and then n'wi chelela mali se munhu ta ni byele thendisa la ni fane ni tirhisa petrol ya mina so a na profit ka swona ni twa ku kwana Afrika swi kahle hopefully swilo swi famba kahle rona business rin'we ra leri ri ya rona ri va ri somehow ri lava hi na n'wina mi tiyeni hi leswi loko ra mugeza swi ska banda kombela mi tlika subscribe se public le facility lo pose mod gregarious le kona kahle mina DJ gashimela kasikona namuhla ngene phela kahle marimba la tindawini ta la Gauteng la Soweto la ya ayele madwe ndaba kahle la ka big show la Shawela isibasa straight ne isona sweswo n'wana straight that